an soidan chuan meiche tam tak hi chu an ril ru ha lutuk chang hian inti hadam nan crime hi an ngai thlachin niin an soya tak tak ni mo kumsang ni pakwa khan Fayetteville North Carolina khuwa chuan nu pakhat Antoinette Nicole Davis si chuan afanukum ngami Saniya Davis si bo thu chu a reporta thu nei tu te hna chuan zanlaya an ina tanga a bo thu a soi rang takin Amber Alert an kalpui ta ngalani Amber Alert hi shelo te kan olo takin han soi zaw deuh ila kum tam takkal ta khan Amberi mei cheno pangdom tak mei chu ruk bawania rei tak an zon hnuwa arwang an muta hlawa an pawngsual hnuwa rong taka tha ani ti an mu chuak ani hei wang hian Amberi anga no pangruk bo te chu rang taka chan chhuwa an ni theinan Amberi ming choin he alert hi man thin ania an khomi puite abo bang omlovin an natrul te kalsanin a hu howin no pangbo an zong thina an kholu le chuana kong zong zong po an danga police ten an veng thina ni chutianga law enforcement lamte le a khomi puiten na sataka an zon hnu reilo te a chuan an thil zon chu an mudon naita Sanford North Carolina a CCTV footage pakhata mei cheno pang Saniya Davis ni nge lang chu mi pakhatin hotela apom lut lai mu ania atira chuan anu pini koli bial pa chu police in tu chiang om ma churin hlel thuwa an hreng an han sui chian deuh chuan chu pa chu Mario and Jet McNeil ani ti an hreta chu pa po chu no pang nun pini koli nen chuan anin hmel hriat ti po an hre chuak ta zel mai le detective te chuan no pangruk bo chungchanga in rola an rin hlel te chu an han dop tanta a an tu thar hriat chuan mi puite le Saniya leina tu te chu a thawng kher mai pini koli chuan McNeila poisa hi dollar zani vel alo bat saka bapek tur poisa eng ma anei lo awangin afanu kumngami Saniya chu abarul nan mutpui mai turin McNeila chu alo penin anu chuan him takin ka fanu kha min pekir le mai don emokatia ati hlum kher kha ka ring lo tin detective te chu a hril he thu hian North Carolina mi pui te chu a thawng hle a hring tu nu ngeina a fanu chunga a thil ti dan rap thlak tak awang hian an khomi pui te chu an thin rim hle ani Saniya ruang chu an kho thenom Sanford nena an in kar kong pui hnai ram hnuai thing hmuna McNeil hian alo phum ti hmu chu ania Mario Andrete McNeil hi no pangpong sual le rong taka ati hluma wangin thitura achung thu rel tluk ania anu Antoinette Nicole hi human trafficking le child prostitution awangin kumsom ni chuang lung intang tura achung thu rel tluk anita ani apa farnu ani lokhar ti hian atuarna ema achan chu Saniya pian hlim hian anu le pa te anin thena kum khat don chu anu Nicole hian a en kol ve a amai ro chu sum lama a har sat dewa wangin apa te hi en kol turin apeta ani kum nga ani thlengin ani lokhar ti hian afanu ang chein a ena Saniya po hian angai na ani anu pi Nicole hian afanu ani ve tho thu le reilo te tal chu ompui ve adila anun dan te a thlak dang lam to a na chete anei ve to bok nen Saniya po hian amanu ani angin angai na lo san chuang lo bok nen Saniya chu anu bula an in thleng ani hian awa thla hiala chuta chuan Saniya chuan ani chu a hmai thu le in mu le vat a bei sei thu in a thla hetianga kumngami lekin ani a thla na kha amang thana anin ta mai hi atur thiam lo hle a thakhat lek anuina en kola afanu asal du ngal mai hi rap thak atia courtina Nicole semna apek po chu na tok lo tin athin rim tak zetani ani hi nula senior ni in langa kan hriat sual lo chuan awa anu la hi mingo le midum thla pol ania amel tharo phian le ngal ani hian adu don te reng nen awan duai tak zet athi na tur lampanin akal tamai hi heti lai hian Nicole chung te lam ve thung chuan an oilo thu an soya afanu hi hetianga ati du big hi an ring lo ani an vatlo ve reng thina an nu fa in kar po a tha in mu an nom viau thin thu an lo soi ve boka
ama ero chu pinicol hi drugs khoi thin ania tuna dollar zani abat na po hi damdoi zuar ani ome ama nge ein puanga Nicole chung te ero in mi in ama ti anga soiturin an vawani an ring thung